Hinallam, rimayqa kamullaykichik. Ñañaykuna turiykuna, Tribunal Constitucional manta pacham, Constitucional willakuykunata kichwa simipi hispichimuchkayku, hamkunapas, hapaq tantiyaykunata hatipaykunaykichikpaq. Kallariykusunñaya, ñawpariq willakuykunawan. Chunka pichkayuq audienciapim Tribunal Constitucional botanapaq saqirun iskun chunka iskayniyuq constitucional mañakuykunata. Tribunal Constitucional mi sentenciawan kamarachimun llaqta ukupi wasiruwachiy Pachamamapi tiyanapaq derechuta ama usuchinanpaq. Tribunalpa qallariynin kaq wasi ukupim audienciata internetninta ruwarachinku. Tribunal Constitucional mi rimaranakun runakunapa derechon hatipaq Comisión Interamericana wasiwan. Tribunal Constitucional mi huk audiencia tapunita internet nentakama hispirachimun. Chaypim saqirhamunku iskun chunka iskayniyuq mañakuykunata botanallapaqña. Tribunal Constitucional pa pleno huñunakuyninpim hispirachimunku chunka pichkayuq yupaychasqa audienciata abogadokunapa rimariskantawan uyariykunku. Hina hipallanmanmi iskun chunka iskayniyuq constitucional mañakuykunata botanapaq saqirunku. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez audienciata qallarirachin iskun horas kimsa chunka minutos niyuq achikyay pachata. Iskay waranja chunka hanchis niyuq watapa pichka pachak chunka pusaqniyuq yupaychasqa amparo mañakuywan. Kay yanapakuytan mañarukurqa Ronald Tamayo Vázquez, Fuerza Aérea Wasipa comandantempa Contrampi. Magistradokunam uyarirunku tumpaq hinallataq tumpachikusqa runakunapa abogadonku rimarisqanta. Chaynapim sukta chunka iskunniyuq habeas corpus mañakuykuna botanallapaqña hiparunku. Iskay chunka iskayniyuq amparo mañakuykuna huk habeas data mañakuypiwan. Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín, Santa, hinallataq ukayali suyukunamanta hamuqkuna. Chunka pichkayuq yupaychasqa audienciatam página webnintakama hawarachimunku chay hinallataq YouTube nisqantawan. Audienciapim karurhaku Magistrada Marianela Ledesma Narváez, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera, Magistradokunapas. Llaqtakunapi wasiruwachiyqa Pachamamataqa manam usuchinanchu. Chaynatam kamarqachimun Tribunal Constitucional huk sentenciapi. Riqsiykusun. Huánuco llaqtapa Cámara de Comercio wasin amparo mañakusqantam Tribunal Constitucional arinirun. Amparotan mañarhukurqa Huánuco Municipalidad Provincialpa Contrampi. Pachamamapi allin kawsanapaq derecho usuchisqa kasqanrayku. Wasita hispirachisqankurayku puelles sutiyuq parquipa hawanpi. Iskay waranja chunka hukniyuq watapim amparo mañakuyta purirachirqaku waranja hanchispachak pusaq chunka tawayuq yupaychasqa expedientewan Municipalidadpa Contrampi. Chay hinallataq Urbi Propiedades S.A. Empresapa Contrampiwan. Puelles parquipi rantipakuna muhuta ama ruwachinankupaq. Sentenciapim niramunku Pachamamapi allin kawsanapaq derechuta Huánuco Municipalidad Provincial usurachin. Empresaman permisuta juruspan parquipi rantipakuna muhuta ruwachinanpaq. Pachamama mana usuchinapaq certificadota mana mañaspalla. Ley iskay chunka hanchisniyuq waranja tawapachak tawachunka suktayuq kamachisqanman hina. Pachamamapi allin kawsanapaq derecho usuchisqa kasqanqa manam allichachinapaq hinachu. Rantipakuna muhutam ruwarachinkuña parquipa hawanpi. Chayna kaptinmi municipalidadta kamarachimunku amaña haykaqpas chaynata ruwananpaq. Tribunal Constitucionalpa qallariynin kaq wasiyukutam umallichkan Magistrado Manuel Miranda Canales. Kay willakuypi riqsiykusun audiencia hispichimusqankuta. Abogadokunapa rimarisqanta uyariykuspallankum Tribunal Constitucionalpa qallariynin kaq wasin ukupi audienciata internetnintakama ruwarachinku. Chaynapim botanapaq saqiramunku tawa chunka tawayuq constitucional mañakuykunata.
Iskun uras kimsa chunka minutos niu hachikyaypacham audiencia hallarirurja Manuel Miranda Canales magistradupa umallininwan. Chayllapitaqmi karurjaku Carlos Ramos Núñez hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistradukunapas. Iskay chunka kimsayuq habeas data mañakuykunam botanapa hiparunku. Chunka hanchisniyuq amparo mañakuy hinallataq tawa cumplimiento mañakuykunapas. Callao, Junín, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, hinallataq Santa llaqtakunamanta chayaykachimurhaku. Killachau hanchis punchawniyuq diciembre killam audienciata ruwarunku internet ninta hawachimuspa. Perú suyupi políticas osachakuykuna kaskanraykum, Derechos Humanos Hatipaq, Comisión Interamericana, Tribunal Constitucional Wasikama chayaykamun. Chaypim huñuykanaku magistradokunawan willakuyninkuta uyariykunakupaq. Tribunal Constitucional mi huñuranakun runakunapa derechon hatipaq Comisionwan. Perú suyumanmi chayaykamunku políticas osachakuykunamanta magistradokunawan rimariykunankupaq. Kimsa horas, kimsa chunka minutos niyuq chisinkuy pacham rimanakuy hallarirurja. Tribunal Constitucional wasipim huñuykanakurjaku umalliq Marianela Ledesma Narváez, hinallataq Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada magistradokunapiwan. Internet nintañantaqmi tinkuykanakamuurjaku Manuel Miranda Canales, hinallataq Ernesto Blume Fortini magistradokunapas. Derechos Humanos Hatipaq Comisión Interamericana Wasipa Sutimpim Huñuranakurjaku, Joel Fernández, Perú suyupa relator, comisionado Estuardo Ralón, Hinas Papas Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, Chay hinallataqmi tinkuykanakurja, Cancillería Wasipa, Derechos Humanos Subdirectornin Gonzalo Guillén. Comisión Interamericana Derechos Humanos Wasipa umalliqnin rimarimuskanman hinaqa magistradokunapa siminmantam uyariykurjaku políticas asachakuykunamanta ñankunaman llaqta lluqsiruskanmanta hinallataq Francisco Sagasti Perú suyupa kamachiqninta churaruskankumanta. Ñañaykuna turiykuna kay miércoles huylurchaw iskun punchawniyuq diciembre killam Tribunal Constitucional Audiencia Pública Niskata Internet nintakama hispichimunja. Hamkunapas hatiykuyta munaspaqa YouTube, Facebook, hinallataq Twitter niskakunapi hatiykamuwayku. Tupanakabaña.